amasain hi video ngai tu nan za chunga kai lo tu tana chun ramlei ni Ralbawi ni Myanmar ralkap an mo chiat nak la Dr. Sasha ni abechimmi lompal le adang kan van zau than na lai hi Caṭial tu hi pu Ct Lalrinawma Canbodia Missionary rian ṭuan mi si anih hi Caṭial mi le hiti lei mi si a Caṭial hi mi tampi ni anrel du ngai pina athong pang lak nak la abechimmi hi ahman ngai tawn chu cha ke ma zong ni zumhawk tlak kau ti ka ro cha tu tana hin a Caṭial mi chu midang ni athei du mi nan umve suala atia kavan rel lai Myanmar ram chung boinak ni chun dei leinakin zual lei pan chin lo du mi mei bangin akang arang chin mat nikul le ni riat zonga tahan le apong kam khuwa poli ralkap le palik le mi pi inam nak ruanga ralkap ni minung pali an ka hnai mi pi le zong ni ralkap mai thal pu ruanga mai thal anilak ve e ralkap pakhat chu an tha ve ralkap ni an ka mi hna hi nu akhu kumsom thum le kumsari kale pengi women for justice ti mi bu i director ṭuan mi le tlangwal sangte tachit le thang hom lian na an si pi akhu hi zan lei pathum ronga atanga mei thal kun ni akhe ni sizun tlik pi lewa athi sangte hi zan lei panga ronga anka ralkap le palik pol ni hin mi pi ni an nak le event nak ding cha atia an tu ami le an che mi pol kha ro piak an tim nai chu mi pi ni an chhu tak nu velowi ika nak hi chhu nak asi anti nikul ni saria khan Myanmar ralkap ni anti mi Myanmar ralkap pol ni kumcher te an tu ton mi Tatmadaw ni anti mi avoi som sri le paruk nak chu ne pi do a lop nak an tu e hi ni a hin India tuluk Russia Vietnam Thailand Pakistan Bangladesh le Laos ni palai an van kalter ve ram tampi ni chun palai an thla du na lo hi ni a hin ralkap du lo nak mun som lia lam zo nak ngai si ma liawi lam azo mi na hi ralkap le palik ni mei thalin zangfa na umlo bakin an ka hnai nikhat chung baka minung zale hleli bakte an thi na February nikhatin atuni tianga hin minung zali le somli an thi changi hliam apu mi an tampi cha a mithi hi an karte theu lai an zum ramhlei ni military chief pol ni ralkap thil tua an mo chiat tuni a khan kan ro lo pi in volei chung ram thil ti khole athong mi ramhlei ni i Ralbawi chem military chief nani chathan lungrol te in an choi Myanmar ralkap na chu mi pisul nak angei lo mi tha le non ngol jok na se ti in bicha nak an tua joint statement an to e an Caṭial mi a chun professional military na ni chun international standard zu te in mi fa ter tu silovin kilven le zau khen chu an rian kan ṭuan piak mi pi na cha a an ṭuan to ni Myanmar ralkap na chu hriam nam man ngol ding in le mi pi ni an tu ser nak i an zum lo nak an lang ter chu ma mi chu ti za ok tlak te in than ding in ani zuami ani tlei ok si anti ma chathan achhu mi na ram na hi Australia Canada Germany
Greece, Italy, Denmark, Netherlands, New Zealand, America, United Kingdom, South Korea le Japan na an si chu hlana chun South Korea le Japan hi kawlram hoi tha an si ton na in tutana chun khothlang ram na le bantukin Myanmar ka mo chet na ka anuvini tel ve UN investigator ni chun ralkap chol chang ning chu abu in lai non nak mass murder ati piak na British ambassador to Myanmar zong ni ralkap ni minung zal hleli an thi chu day of horror tuksapur ni ati piak na mi cheu khat ni ralkap chol chang nak thalo le za pi ok ngai an chol chang nak chu ningza ni day of shame ti le rarhang chol chang ni day of terror ti in an ko piak na Tom Andrew UN reporter to Myanmar ni chun volei ni hin kora kapol chiru ngai an chol chang nak chu dongter dingin rian ṭuan loi UN Security Council ni atu alo zonga volei pi huapin iton nak International Emergency Summit ngai ahaw ti ri phone Tom Andrew ni chun Myanmar kap chawza chu antang ka mu nak all guest resort na phi piaki Nam an chok nak khampiak ding asi tiri Phil Robertson, Deputy Director of Human Rights Watch Asia Region New York muni headquarter angai mi ni chun ralkap pol mi solnak angai lo mi athat tu na chu International Court a phungning te in an kong che ding asi ti Phil Robertson hi Bangkok a khuasami asi Dr. Sasa chu Al Jazeera News ni behalnak antoi Myanmar ralkap ni chun mipi chu an zum ning an silo Myanmar embassy a ummi ramdang vial te zong ralkap chawza silovin mipi chawza tu dirpi dingin kan indu in kan in nol nai volei chung ram cheu khat ni Myanmar ralkap sina hriam nam chok ter lo dingin kan in nol phone nai mei thal kwan na chu kan mi pi ka nak cha an mani ralkap pol ni chun athalo mi lai rel nak an dir pi ati ong sai su chi chu an tlei nuwa akong thei city lo nak zong achim Kim Eris ong sai su chi fapa atui London a khu asami ni chun Londoni Myanmar embassy na sina anu chu angandam nak athat lo le adir mun fiang te the du nak bia chu voithum mak te ralkap chawza sina nol nak an tu piak chang na in atu tianga ralkap sinin zai man le nak amuri lo February ni khat ri khan anu hi ashon kho ti lo I kanu chu karut ngai ko zai tinda ha o ka ti ton ati Channel News Asia Singapore ni chun Myanmar ralkap hroi tu lu pol ni hin UN Security Council a veto power angai mi ram tuluk le Russia ni hin an hu phen peng kowin ani thei chu cha a an ra athat na khi si ati hi lewa hin tuluk foreign minister wangji ni tuluk chu European Union ram na laka athum alti lo ti athei zu et ni danatat leo mi pol Iran le Middle East thongi Arab ram le Muslim ram cheu khat na chu hoi koma zaitinda ka ser kho lai ti in khwal atlon leo pi ase niruk ni akhan terana Iranian foreign minister te na an president te na le adang pol na aton na I rampan hi ni hin kumkul le kumnga chhungi ipe tle na strategic agot min an thut mi cheu khat ni chun tuluk Iran le Russia rampo na hi Bible chimmi goga le makok Bethlehem angan pakul a me pariat
Ezekiel angan som thum le pariat kong kawi Israel ado tu rai pi pathum nak acho ter tu dinga anru na kum thong ni le kum som thum ronga chun volei chunga superpower asilai tia World Bank le International Monetary Fund IMF ni anzum tuluk ni chun economy le ralkap thajanga USA te lai ante kum thong ni le kum hlei ruk lewa khan tuluk president Xi Jinping ni hin Iran raklong change tutan kum kun le kum ngan hatlak nak min an thut mi a hin kum thachungi US dollar billion zaruk nak tam chole cho hol ti nak zong aitel tuluk ni hin Iran hi COVID-19 event nak si zong dos tingkul le tinga bakte araklut na